Tunapoendelea kuangalia mitambo ili uweze kutupa sauti ambayo tunaitaka, tunaendelea kuwakaribisha nyote wale mmekuja siku ya leo kwa ajili ya kuomboleza na kufariji familia ya ndugu yetu Thomas ambaye bibi yake Elizabeth Nyatichi ameweza kutuacha. Kwa hivyo nataka kuomba kwamba siku ya leo sisi wote ni waombolezaji, na nataka kuomba kwamba tufanye siku ya leo huwe yenye fanaka na yenye matumaini makubwa kwa maisha yetu. Uliyaondoka ukaenda mashariki, ujifiche karibu na kijito Kerithi kinachokabili Yordani. Bwana utakuwa na maji nawe utakunywa. Na basi akafanya vile Bwana alisema. Tazama kunguru wakamlisha mchana na jioni. Mtumishi wa Mungu akala na kunywa kupitia kwa kile alichopewa. Na basi akafanya vile Bwana alisema. Tazama kunguru wakamlisha mchana na jioni. Mtumishi wa Mungu akala na kunywa kupitia kwa kile alichopewa. Mfadhili wangu hivyo sitafungukiwa, Mwokozi wangu atanipa vyote, hivyo sitahofia ya ulimwengu. Nitamtafuta maana ana vyote, ni mfadhili wangu hivyo sitapungukiwa, Mwokozi wangu atanipa vyote, hivyo sitahofia ya ulimwengu. Nitamtafuta maana ana vyote, ni mfadhili wangu hivyo sitapungukiwa, Mwokozi wangu atanipa vyote, hivyo sitahofia ya ulimwengu. Nitamtafuta maana ana vyote. Wake Bwana, je, wewe waamini kwa nguvu zake Bwana kutuokoa kutoka maovuni na minyororo ya mwovu Shetani? E Bwana, nikiwa na shida nitakuja. E Bwana, nikiwa na raha nitakuja. E Bwana, usichoke na mimi, maana mimi mwana wako najua utatenda. E Bwana, nikiwa na shida nitakuja. E Bwana, nikiwa na raha nitakuja. E Bwana, usichoke na mimi, maana mimi mwana wako najua utatenda. Wakili wangu hivyo sitafungukiwa, Mwokozi wangu atanipa vyote, hivyo sitahofia ya ulimwengu. Nitamtafuta maana ana vyote, ni mfadhili wangu hivyo sitapungukiwa, Mwokozi wangu atanipa vyote, hivyo sitahofia ya ulimwengu. Nitamtafuta maana ana vyote, ni mfadhili wangu hivyo sitapungukiwa, Mwokozi wangu atanipa vyote, hivyo
sitahofia ya ulimwengu, nitamtafuta maana ana vyote. Amen. Tunawambia aje? Imabaga chimna batera. Ukona amina negatiro. Tunawambia aje? Amen. Thank you. Wana Kiarabu ministers, thank you. Na kama kuna kwaya yoyote ambayo iko hapa, kama kuna kwaya yoyote ambayo iko hapa, ningependa you register with us so that mpate nafasi ya kuweza kuimba. Kwa hivyo kama tuko na kwaya yoyote, kuna mwimbaji yoyote ambaye yuko hapa, I want to take over and ensure that you register with us. Irinde monyole libaga ryokumo osasimo monne naboigo na koremia family. Kitogendrete igo na puntaite kubarigania abamwensi mwaikira asiri tukolia lero na puntaite kubabolia nga karibu sana ande igwe nga ase mwaga neiri goika samatanga yeri tukolia lero. Kwa hakika mmeweza kufika na nataka tushirikiane hadi tamati ili tuweze kuona mkono wa Bwana. Kiritogendrete igo nganchere ndete omoteri ukabire okorokwanga Jared incha ogatera wakabire kire togendrete gosuka sowangobu kingendrete koranga balibo family bonse moikaransire na bali bonse nkanetia se balindo cha Samarieta barenga moikaransire abu erinde program echake officially. Thank you. Igo na tebunga Itangi Center Church Choir na omore igo manyuga nonga na nyori rukugani kwe nonga na inu mwongora manges the choir chirichira Itangi Center Church Choir ndiga mono ase ogo ikirana igo bono abonta itenga ndote kunya koira libagiri kubariga ni mwensi ande uwenga sogo chakwaina nkoli magoso korendo go chakwaina kubugatenge nchanene ase family na bogo na bairi na basani rakini ange mono ukugani kwaino kubuate amayango cha ase family yomogaka Thomas. God bless you so much. Itakuja hivi baadaye.
Thank you Jared, asante sana kwa wimbo. Kwa sababu muda wetu umesonga, niruhusu niweze kumleta mzee mmoja kutoka kwa familia aweze kutuleta kwa heshima, na hiyo ni kuonyesha kwamba sasa akituleta ama akitukaribisha hafla yetu itakuwa imeanza. Nanchirende to umugaka mugendi nchugocha erinde twarigania officially erinde tuchakumuyiga na eganiri. Awakwanja somo soba no mambia wa kelebia abaira ni limbi ya mano so to moyega manya tito kamero ni to bongwatia ila ni limbi ya mano abakara bisire so go jaga moto so gonge na motoko nyama saba na mate ila ni limbi ya mano. Thank you mzee for that recognition na gutwariga ni gocha tikoma nago sini nanchire ase obwango bwo ndete Morisia Simeon Manyanya ngayari Morisia Simeon Manyanya kwa wapi kayora so wangu kwa ngora kyo koboko na manya soberete inchuno Morisi wangu iga irinde tote me communicate program because we have less than 55 minutes okora kirige ntugetakira gokoreka. Abana banyasaye abakana banene nabakwanira yamone yamono asenye njoyo gocha komorora uromogina nyati cyubekirwa asogo tumoka kwaye goika okoirana kwa kabiri kwa Yesu Kristo kwa niaba ya kanisa yegi Adventista asabana omongina no mwaka omongina nyati chino mwaka marange bangochia abana ariko tewabuna eiwo kuya na inde iwe buna igale ro no mwabwe neta kobera tabana ariko kusaba kurwase ekanisa yetangiri tanganya abara oromotene nango mogoroka semole biyamono inara se kanisa abana ba omongina nyatije bagocha no mwaka maragya nabo igona badia ba chire kwa niaba ya biyamono sana Moses niwe biyamono noko kania kumongina Elizabeth nyati toralire buna ditko akoenigwa na bale buna nara gete buna nara ale mabiyemo akarwo sabanga ditko ararare
ekanisa yegi Adventista nere weri baga ekwane igoro yaye na inde nerwe ekefungo noyo wote kurwa mo pasta nare orekora mo saber kera chire nyomba waniaba ya bana baye injirare pasta Josephat Osoro na kwane na korogo saba asabire familia erinde muna nyanya ticho nyare kabaga korara omorembe na masisi digwa agendere korekana asenka yo mogaka maragia amona abana baye batireire igo naite na bana arigo saba kwani hapa kuna omo ikodi oli omo ngina Elizabeth asabete tolema asenkeria asama tukonsi arabe karaire kagaje to goje kwa yedi akabire aja se kanisa asomo abana bago chiaba mo ngina nyatichi abalisi abaye no bali bonsi piaiga na bana arigo saba abalisi bali mo goroke mo akwebija kerokene ntora manyere kinza bune kigo kikoba moje goje bosiega na magoro ino mo akwebija erinde to goikarana sa to manyabuna twarure korbosio gaiga igona arigo saba abalisi bali bonsi baraja mo chiche gocha igo kebago no goja na bana arigo saba igango tebeiga omongina nyatichi niga amanyetenga obogima bwaye nigo boro obwenge aso boiko bwese nege ko gara se gata buyesa bulia mango kiande ke bungo giko mina kabere go teba ngorokereri obwenge bwo obogima bwane erinde chingora cheito chinyare ko banobo ngaini igo mongina nyatichi na amanyeto amatukai na menye na obogima bwaye no bwenge kagara buna akarati asabe igona bana ariko sabo molisi ogechi osabe kwani hapa ye kanisa ya buna tu atenenera ile birengera kya sogo saba omotongi na endo wenyasao ito gato ko yele nimbi yamone kyaga naye kwagarire twa ikira senke ekatore iga yo mitinya tijero timokire otigira abana baye otigira umugako ye na bamwabo andonsi asebare to kwa beka sama gokao obaswe no rukini rwa mabera kegima iryo nyane ko bagoko baremia na manoko buoba obasemeri okuya gwetani embero buyamburo morobiri otwayo bekira sama gokao obegogotora obanne bwa abarorekane no biyabwa oboto isabe kya twasabira aseri ya Kristo yoro motorio ito amen. Thank you Alicia biyamono na nabo mwamanya nganza kino cyari goje gutoka biyamono Alicia tuwemo na basi asenge nchi yonga omdisho twalgani pamoja no mugaga kurungo twalganiri abo ntaitego chakase kirundo kerege kake because in about 50 minutes kokora kerege ntugota kire gokoreka igo asabono ntaite mumanyenga Mama Elizabeth alikuwa anashiriki kanisa ya Kikatoliki and kulikuwa na kanisa yake ambayo inaitwa St. Benedine. Hapo ndio kanisa yake alikuwa anashiriki pamoja, alikuwa na kwa kikundi cha Catholic Women Association ambacho ndio kikundi chake. Kina kikundi kelia abereta si kanisa. Igo nyuma ntarachiare, I need to recognize these mamas wherever they are. Erinde tumanyenga mbara gusemba yo the Catholic Women Association asomo mnoria rekobera mnare wanchega mutana asemele tofadhali totenne mama inchu morgo tena go chialma ko ranchu go chaiga airinde moro kanenga you are there as we go ahead with the program in our because mama itase kanisa yege Katoliki mama nakufa mono takere gotenera nyano mogaka no mogaka takere gotenera and that way but because tuavuga tenga abana mbali bawo kanisa yege Adventista ambaro mogaka na bawo Catholic, so we are coordinating mpaka torenga kero monto otemre go participate ichuo cha se video rato watu twins sikagocha maiga gocha tusikika gocha mama igo gocha maiga gocha maiga oyo video na ba directing agirting anaban is it okay inchimaka
Thank you. Ingawa watu ni negosia mbele yako kuanga Catholic Women Association asekiombekeria umongina ringe inabareta elinde umanyenga dwarudas na bare ni blue na blue twali kubugatira na barabu till nga omugoyo oire nganchira singe chobai kiregosia. Their time is coming. Nganchire baba salutiga salute litafadhali. May God bless you so much. Aso wangwevu ntaite kumanya tuwate abana ba mwa performance tuwate abana ba mwa performance pamoja na baisika ba mwa performance ntaite kumanya nga ngosiko mwa performance naro kurukunga kimuntu ko gayari kimuntu ntaite ngora ro chigo chabusia ndore Mary ndore Teresa ndore mwa mwa performance ba kurukunga Joseph Mogendi na John Vitirani. Wanyamara mwensi kwa minute nga wamurawa ma performance na baisika ma performance mwensi nimeomba mkuje hapa mbele. Thank you. Bila mana singi ncheyo. Baisika ma performance na wamurawa ma performance awonta ite mochibosia sodwango. Kile mwa chibosia kuri abunimba tayi ekitota kire bakora. Yes. Nkaigirita abantu batatu kambali bali the late. When bali the late, ne family aige tigalitenga gosaba nambaro, they come and stand here. Let me believe onya taiya eida karega sigosare the late. Lakini onya bandu barokuru of the same family. Onya na abana gosumo ngino tigalite, they can just come and join their uncles and aunties in the totena so bomo ndeta basogo tugusko. Igoba no anya kweguru na ndo ko wase ke wange kinate abaigo abonta ete ndorenga wachira. Thank you. Bana kirevicha asinge chokora na wao kabaro. Bana kirevicha. Thank you. Salute liyo muganda abamuri busia. Fan salute liyo mongina salute liyo muganda igo. Thank you. May God bless you so much. Tukaransai. Abantu mbale mokugamba asomoyega. Abantu mbale mogendere tukugamba asomoyega. Ntaite asinge nchona letro murawa mwana baisika ba mwa performance. Ntaite nyumantara aswa ndete Thomas pamoja ni familia asinge nchona ro affected, and that is the family I want to focus on. Ntaite wotia abate bilenga tutie wapera so minto Dan Hassan ako wapi? Dan Hassan igo una Dana Hassan akuria ntaite korra omogaka farmers utasimama na abana babo bonsa singe nchwano tinga tangote no mongina mogaka farmers utasimama na watoto wako wote korwa kalibona iga ikero ya korregotera na limogo cha mwensi igo Dennis Korabu. You can be directing that on what ikingote abakurwa igo mwensi ninga ndete kunya kobari gani igo na masakara kegesa kare tani birera e program mwata gete anya ya chire gwango magabo batarankora matara nya moko maedi mwikire peche imaga DJ yongaje kidogo ndabanda ose program basabangi bagokorera mwikira so batara kuri kire kuri maga igorango taro kuninko maedi nimevipiga vita vilivyo vizuri, nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeli. Aya, sasa avuga tero kunga gerte motoli dibu yake. Lakini mungu tingi bado take. Moko nyara tena ya bale mirabu soi. Keyboard. Tukunere tero ku barato rasi instance tanga ne ya kabere erinda material revolution. Vita,
Muganga bwese nabo bataranye kwibeta asubu yatereke. Ameumaliza imani na Amerika. Mwendo ameumaliza imani Amerika. Mwendo ameumaliza imani Amerika. Imani Amerika, mwendo ameumaliza imani Amerika, mwendo ameumaliza imani Amerika, mwendo ameumaliza imani Amerika. Alright, tunawaambiaje? Moko nyara kukuwa na amina na mubate nyanda mwamulenge. Tabataya ngami na isai na ngatuka kwa tabia. Kono gaki to sese nili na diogirio batera. To sese nili kwa rakende. Kwa tabia na kiba tali. Nipe wewe wimbo kwa haraka. Kikiaba hicho kuna shida wali inki kiaba mashini Nko wese manya ngakore watara mugare ngakore watara because I'm going with time. Take us on away, and our hearts are meant to bleed for a fruitless wild deed, and we wonder why
mwambie aje. Yani montango nye chinguru gotenkuru chitenti kimugasoba kavuno gwa kaba baba tarabusia. Kimota ko bateberia mine isaine ngiyo ko monto moyo. Ngakimo ko bateberia. Ntetwe machini ngo mugambi naro basera abantu bagukwa na mina iri igorake. Bono kwa na buna malipo ntaite go sero. Ngakitoko bateberia. Doje besero mwanje. Nganchere ndete family ya farmers. Bono onye kuru mwana farmers omo murago so moiseke na aburi mote nego chabusia. Mbekira latera gitiga kwanya kuvuga ngo harakiva kumachigo chabusia. Kiri family gocha abanta etetwensi erinde kero montamanya. Omaito banto matanga sikuisi abantu abwata mangana mankibobe. Na arocha korana kitomas konyaga chitobuwa ya ne Elizabeth. Na arocha aite iganya warekende aida na wichibuwa. Na arocha iganere arorenga kia matanga chokiri angani. Kono kiri monta hachanege urengero bibiyai. Lakini all the same ya nitogo saberana nga tigomo yega woman na Elizabeth oere enchira chogete. Bwana sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu ntatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu ntatembea na wewe. 1 2. Haya tuachie hapo kidogo. Na bonta itakuwa yenye ulimwensi nga batuacha unaba mbolesaji. This is the family ya Toreta. Nero family area ya Toreta asigo. Na bonta itakuwa manye family korengana na baribusia. Kurwabu nyuma nkocha baribuka banyeni maitenchira nero munalete family yako kora. But for now, everyone chankore asenge nchuichinsa. There is a program itakere okoro in a few minutes. Father atakuwa na ingia. Ndugu yanyo walenga tuwakori chi program chance. Iko kuna becha ogeta iga. Ito chagete kuru mwana omoke. Mbako mwana omonene. Umoga kane rengo chakoreto almost. Oyo kabiru kuchio mwelio. Ikirengo chikutigara nomo mura omonene. Asabu. Iko nabanta ito skipusia. Oya akuru kurecho nero mwise komoke. Wana bonta ite kuburia. Tusukanga magoro abere magega. Amagoro abere magega. Ayino mugaga bwe. Nkirido gutikara maya. To mugaga konda te karansa atike mongno aga tenina. Nganchira wana mba inyori ngona ro kurecho omwise komoke bwe mugaga Thomas. Oyole bosia no mugaga koye. Wanonta ite kubolia vandu bonsi bacha senge nchibamanyete recho usibamanyete mugako recho na asoroire inki. Oh, is okay. Oh, thank you. Inganchire yo na igure kimwata ite mamanye ekimwangeresiri igo ondocha kurusobo recha senge ncho oyo mama mwaba parete kiege asirite iko na bekire byabona bono onye wacha asinge nchona bwabo manyete nganje muri korra kurwabo family chitobera abute ko babera buya. Thank you. Thank you skaya abona murochi bas toi wana wana
Ondo bwensu ikara station Muganda ocha sengenchi aba babere bateneina. Nabo remote naso bwangu. Onya gwacha asengenchi manye tabaiga nabo ri oten naso. Inchugo chabusia manya ole bichana bara manya mwachite. Ugankonya moro. Onya mbayo nsomo ntonde. Thank you, naona wanakuja. Naona wanakuja. Igo nabonta itomochi bwangu. Jemima, Gabanto coming to your section. Trevanga Bogotira, get back at Evichayo. Maliha ikutaka ilini heshimiwe. Bono, David Oyo, Skaiga. Nabwate onye kuri ni loyas. Ini lozia kugoba na atu biche yabo. Bono, naboko nyoranga abe bacha asenye nchobara basani ba David Taligo. Mada musikira ndibono kwanyole ira sogo swana na abugo. Nokoram. Banga kiri biche yabo. Thank you. Take an answer. Jemima Tuska. Jemima Tuska. Onye mugako gunaro. Onye mugako Jemima karo tafadhali. Na wale wote mmekuja kwa sababu mnamtambua dada yetu Jemima, usimumo nyito mugako Jemima. Kiwe bicha ya mo. Oya mawe zikabusi mwakai. Kwa kubikira Tuski buchai. Weka na inu bandu manyari bicha. Tuski gapi elinu abara nyari bicha. Manyari bicha. Tuski gapi elinu abara nyari bicha. Yes, ngakira bibi. Yes, ngakira bibi chamogo kora and so ye group next. Chamogo kora and so ye group next. Thank you. Kimwa koliri wasingi jutina abata na bunankwata na sukali e group ya so. Sorry, e group na suki ansa. Join ya baka join ya. Igo, bakana andira no kuchiaru, wikira abano kabo, mwaka ikanye suti, tiago soji suti ando nsi. Wanga kiri bichana barabu. Thank you. Sukase grupu ya akiwa bichi. Incho na inu kurmatu na rogoro maswaro. Wana buna rina kare grupu ili ntangana ni kurmatu grupu ili na rogo fit, kabari diusuke. Twins, the group will be twins bonus. Jacoba Kurma, and I tell any young way, Chamba might not have work. Well, any month. Now, the corner now, more than 3 years, full camera. All of our children and I work on the 10 team. What about my origin? Most working over our security Kassan. You go. Thank you. That's one of those can I got in there taking Kundi given another day when I'm correct. Wako gonna erosion. In-laws more than tomorrow in Choscosi. You go. In-laws once in tomorrow. You go. So in-laws on a command have no go feet. So thank you. Mwakori. Cameraman. Thank you. Toskin wane grupu nwe mwata kireo kore wamanya wikaransa singe njombu mwa adia sima waswami. Chikora chibaba nchwanga. Igo. Sutie yalgo chaka koswa seba igo. Igo kayarko wa chikora jinji. Okay. Asani nora. Thank you very much. Thank you, Nkorra Kobokoiga, Chikora. Thank you, may God bless you so much. Abasani Nchua, Masani Mwensi Nchua. Ekerenga ndreto go prepare, abaganiva Lydia, Kanyakobange. Abaganiva Lydia, Nchua. Nakire bichara santi kumako yora eta.
abasani na inchi ndo musani abwe familia nkimawono kero muntu nguni abo nandi mu kasende sumu ebichatie kunya waka tuensi nguni inchi weka igo piyamano tuikaranse korega mako ni mwakora akira abantu kweliga. Thank you, may God bless you so much. Tuwa mwana aliende familia ino Lydia njoo sasa kero muntu moro chago chane mesigo yae wewe nguza wana bana bae. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Ikiraba hata neni bega onye wacha sengenche yabo. Thank you very much. Karibu sana. Nchumwensi wango. Bikire ka tere tu na mutale. Tibako banga. Okuno gotera kuliko matanga anoku. Kubiki. Yevanke vizuri eneo ya mna. Tujipange vizuri. Kia humu itoto ratu lugata. Kwa ngaki ure ucharo wons. Kire mua akire sukamayaga nchake vuna chuguru puchirika waida vuna chienge. Mwaro vuna Wikirabu Arumbaila. Oh, thank you. Ngorro kabako iga mwaki bicha ngorro kabako iga tuikaranse tutika ugo kabatini nego chikoro rancho balance komo toriwe bati moke onye tokora mako iga techi tuikaranse abasani mwensi ncho kirenda zakoreta thank you tokoreiga thank you toikaranse mbuyamono sogo ikirana sikaguchi sasa umuroro ndibetengana roro mwana nyasaye omobere Dos que van a lograr Dennis, igual que se llama Itana, Anganero Carazo Mogaka. No amorosio. Aquí va a decir como caigo el villano, somos igual. Onde buen siocha hacen en chamañete Dennis, usan mañete o mongino Dennis. Que monto. Entonces, mucho buen escucha. Una guacha hacen en chia que monto, guacha hacen en chia Dennis. Abonta ite korra gose Dennis na abwo tumu murumu ababa sane baineka abasani mwe spiritual either mama korana Dennis egasi either mwali enge skuru yamo either yani kendigas mama korana Dennis kaitogwa society na. Kwa hivyo nataka kuomba kama wewe ni rafiki, if you are a friend to Dennis, you are associated in any way with the to Dennis or to his wife. Nataka kuomba usimame. Watu wa Nyamira ananiambia msimame. Wale waendaji mlikuja hapa kwa ajili ya Dennis, njoo hapa. Abalende mu muromino na era nabwata sana. Murori kia kalaba kwa ngo sana acha abantu gana kwa ntiyo. Tusimame mawe chaka kwa tena kutoka kuchi. Thank you. Nakira bicheye mawe chaka kwa divide na baguska. Ona tete family musikugocha chaka koleta bantasi ni chuma bange. Chigurupu ngoreta chichaka wenda nabwate mochebo onye turgo fitias chigurupu chiri ni maita sogo fit. Wangu baretani. Ono nganchire nchake noyo.
chin loss tindi kora cha sila ya kora na buga su so whatever to cha ki ku dibiri kristo ko kora piok mago ta chivindi in loss onye morobai ta cha busu ngona ranti kagos kabusu. Thank you very much. Yes. Aba sibiki bali mwacha kurwe pandi mwezi. Na omogo fiti ya sangi Bitrus no ago kanisa yaina. Na omogo fiti ya bunsanchiyo chinga otokabwata. Igaro mulisi soire ni kana linko manya watana na. Omolisto skemaga ichine chin los ndangre timatus no. Ego. Thank you. Thank you. Un saluto ya bamwasu kirivosyo, un saluto ya somo ya bwancha erinde gona akora nege kosi ekyo. Pass. Bono ntubuate akire na ikira. Ntubuate abantu bakorukunga kikere na akora abantu bakorukunga in loss. Chikorera. Sukabusyo. Colelas. Nakono chikara kurukunga suwe na aligiria matuko sana. Corella. Enda kana kai tu itonya ke kombe ko kuki. Corella. Thank you. Still chikora. Na batura matanga tema obitu. Thank you. Baki bicha. Na inu wake na bata tiago cha busia mo, yani mo mtu ya mtu tuweza kasaka kitu. Na batura so, wikamo familia moja, wane bako saka kwa. Koromo mo mnuyo bete birora kusuma ibu ya buri. Tigo baba na gatenge kimbi yake. Piyamono. Thank you. Bono nganche. Antara sawa singe jwari chikategori chinyinge chisemu chia Denisijo. Karibu sana. Semu ya totua nambali pazuri no wapaona kwa mbali sana. Baba yetu wangoja pale, amepanga makao. Alright, thank you. Sema vano tuwa. Kagirete biche ya konyors. Konya na evidence ya asi guardiania nganchirenda kanisa ya kuna kanisa tumekuwa nao tangu jana usiku ya COG ekolera ali asedeni sawa kwa legacy from behind yali. I don't know what mitambo. Pastor was here yesterday night. The whole choir was here yesterday. I want to appreciate you as a church for standing with our brother Dennis to go on our cinema. Now I'm going to go to Yamoiga. Thank you. By and by we shall meet on the beautiful shore. In the street. By and by we shall meet on the beautiful shore. Right, thank you. If they are friends, friends to Dennis or rather Beatrice in Chongo this year. Friends. Yo korana tu aku rela buntigaritia. Hey, I'm getting number to buntigaritia. Oh, okay. Bwana sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu ntatembea na wewe, pamoja na wewe. Haya,
Lakini tafadhali marafiki karati yangu. Jonga marafiki wote. Mubwate bieni biya lakini mubwake bichamwa bichokini. Hika ngotero kwa marafiki wote seka bako bicheki. Ngosa seka. Kana bora anyohera nchirinde wakwanye kiri Facebook tuarangiri wa America. Asoba seka kwao. Thank you, may God bless you so much. Thank you, may God bless you so much. Basani biyamono. Wono nganchere ntarasuka nsoega bado. There is a group ekorokunga ekyombekekyama kiguru. Nyakewo. Nyakenya self-help group inchumwe ensyo nyamoro. Abuna ubato etechitenti chikurugoro na ubara babo shurukire bintu na bigo koru ka kigo ikakiracha mago soaba. Nyakenya nchuba. If you are associated to that group, imoka gochi. Nande na yabato yoko roche turanya ole bichakolo ibwe kinyuri ke swera ni mai. Ubata yeye na ibwe tekora biasa. Tuskema ba ko request muskema na libi chako soka. Na ole kiodera swasi kinyoro. I have lived a life of sin in this world I'm living. Open achema no open Things May God bless you so much. I ask a beg along the way if you could tell me That is true. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and you'll never be unhappy again. Thank you. Nganchere hitangan karakara ya mangu batiki moga. Akina abatura matanga mo wangire kyo peke chinko bi bakire chinko bi ambatiki moko bakire. Akina no banyanda mamu akina aba odanga tigaba kwera ale gene motagere mo kwera. Bono bakya abantu batere bakachitente ko bakira chinko be moko wenyanda mamu. Bakira ngo chinko bichisaini. Manyeni lewe bimwe karanste abanga boroche mama kwa mama abagaka bamorocha nechikwa ichi na uba tori chitente ji na chiba karete. Manyama tanga ago ogoje wikaranso chikuganya tente baka muromi na bare kiege akoline ekyombe kiliore ga bare kiege kegokonya bakonyire Dennis ga kimbo bakorete kanu ishauta 99 ga kibo soma naiwa masalabo bona moji mombe kantara bayigari eri ende nabasombera chikole chiri aya kirigo omaite ekyombe omonto yo mobwika kwaere gwikata benga asante asiki bara gwikamba ngongo chamani. While I'm living in on behalf of the group in Kenya Self-Help Group, asede cell number 92 tuwajumu ikirine familia pamoja na wairi toba pole. Kuna mengi ambayo tunatenda kama kikundi hatutaweza tambua. Dennis pole, endelea kuhama kikundi na tutasaidiana kwa mengi. We are members for your participation. Kirigo members tokona kichana chama tokonyi bichana chama ndi tuweso kabuyaga. Wamuru jina isani ile mwakora mwara siri nsoi dioka. Thank you, may God bless you kyumbekyo. Nganchere bono chake korete kyumbeke in categories. Nyuma bas manager anjire mbatemwensi. Bono wale maiga ntaitoko wareta singenjo number 1. Ebako work na Dennis, the regional manager ya South Nyanza bono. Une manager ya Guardian. Bono bo ntaite kubolia nga through the director of Guardian nakabona kuru Mr. Motuli. Tigamwira niri mbiyamono. Aso komo mroyega sima usukirie ndabosyo mbiyamona asemere mejo. Na ando nyo musara kora anyale komo gesa singe njobono tigere na rukuri na tatu mwabo. Mo musara mo komo gesa na kora gesa na inche ngasinge njonche na usabira. Wono nganchere mbarete mwens mabareta directors basu kiboka bosyo managers mwens kwa nakwana nchongo bono mwens abantu bali bagatia tafadhali nchimwens bandi kwa stream amochi mwens bilo moto bwo mwanya gutene na yasobo tukobakorisya malaika bomunene kabachera bakairuka mono nabuku amerenya namangana
nganchire ngwate chibaka chikuru kuna 7 chuka nganchire in that respect nchakina all directors Varas Guardian directors voka Muskibushi directors if you are a director of anything na wako wiki nayo kwa chibesa no go manager mkunele manager jio elinde kimogo tumere director bara manager janga kiara gitu manga ko na tumo zara na komenta baito na na hora ga sumo sara. Thank you managers once in gore gata fadhali because of time. May God bless you so much. Bono mtubugate bali wako work under Gadmat supermarket Muskibushi. Gadmat supermarket ndio kwa simu mugati umwali tari marago pamoja no mugati yiro tubugate mu. Baita monge gasi ya market alikuwa na tikira kwantara bali wekyo. Monge gasi ya market yana wako bakonya sana. Mutulia tari kwa chansa gasi mapinso ya joka. Ona go kutene ngoka. Oh. Sakata ta kijako bera. Makonya. Koraya baba. Thank you very much. Ekena kure managers na kure wali wako work under Gadmat. Ntobugate drivers gatia. Driver nera ya manda de kora busine e community ga tuga tuma ver area 28 busena in 28 nim. No. Naro kundi ga 928. Gali yago number plate kita. Nere case ya 928. Tabu tuma ver para. Tanga Yesu kabente raba ya nanche ngaire mermo. Oma kwenye mocha. Nege ntobakege ne grobo swasi na Nairobi. Chioni choka. Na ino kora ga chinta raba. Gomoruti na barko na ziki mwana nyole kwa metembo hata 800 korogoro ntirimboki. May God bless you so much. Bono dina manakataba liende na tigari maga. Senior. Only seniors mono mtaite mochi bochuiga. That is the last group that is correct. Seniors once in Chubasia. Seniors in Chuba Mwensi got to preach to Kuro. This is the senior most driver. You want a racha, Litana Chiavo, Yamira, go to Paku, Wiki, Tingak. Thank you, may God bless you so much. Correct, Sini. Nainova, Mwens, Koramaka, somewhere, who want you to get. Born until Dennis, ne family from more than our son, who get. Nanchira singing chicken mota chasa. Our son was Leonida, Omogako Leonida, Mons Mabuli, Motenasowa. Leonida. Our son Mata singing Leonida, pamoja kama mewake yuko elder. Karibu sana. Kuru wana nyankongo. Thank you. Inchu. Okay? Wantu wanya mirambu ya mono mweru ko mole to gusukwa su mwana itati aigambi thank you kingo ta ba menje na sanya wa matanga na sana tiga kuwa na nje ya serikali anakuwa na ni mwana mafuta moja yote chimba tyrons Aya, nanti ni cuma nak berbuang because of time. Kita ini fakam bersuara. Namun dia sini cikgu cikgu suka main Mwens.
asinge jume mate mwache ni categories sukama ya mwenzi hiyo group tendangani Nyaigero family nataka mkuje wa kwanza hapa ige tusikimus Leonid tusikimus alwanda tusikima gasinge chie kamera ya na kama ndio kunya 59 Nyaigero family inchukwango wanga thank you Nyaigero family onya tori Nyaigero sukama Nyaigero family Nyaigero family Nyaigero family Nyaigero family Inare family ya mbongi yoka Oh, asleo nitale nere ya bojokera abo nere yere bosia kora ma ndugutia go tata bwata kora musko mino na ndo sakeza kora iga chiango smaje basangi kama biya mano mebe blesses for coming Kibirigo market community Kibirigo market icho Kibirigo community market yari inchumens Kibirigo icho Padahal Kibirigo sauti ada nalo Kibirigo sauti tu mati kenal ko bakoli ranchi kan sai kaba changia ya kana kaba kodia lakini mwa changia kutiba chingi kwa hiyo sini vitangeli 300 na tete kaba kodi akini wana hiyo pia mwanga hata alita yuko ono kora maoka uchi brava bantu ba Kibirigo market ya limbi ya mono God bless you so much Masoka Iwabuna motu wa mtia na andako swama alanyo walimcha ya gatatu Lenda ikarazi Masoka community Masoka na uwabu watu uniform Masoka community ya ema shilingi 500 Bili ilo toko kwenye shati ndawo Nyamira Berihaban Sako Njuangu awa nkibanga la kali kimbeke ira ngombe yago ne kamwe ko na bawo kera chomba kia baba thank you Watro mwango huna gatiranga ndore njire tingete gotobwa Weikale kawe chairman ayo we tingo konga kwa monto member ena le chairman ya banda uba mabere na bangira bakora yale ndikora iga ikinakike mbuyo kwa jas nkita losima demo ngolio mbukanya thank you nyangonge sidie church kona somo lisiara za shepe nikaita balisiba mwabombara na bali mwogo chiko chalo mwako enchirogo biof na lera ko aba chalo la wote Igo so la nya ya mwango ngandole Thank you kora mwako igezeka mwako yara ate kanya wali mchaye personal sa yaro mate mbataka ko tili ya go ko tigara singe njoranga ne family abantu nabe ko mto to karanson kabatia wada brio ba mwe wote incho kabatia incho una wako ni korera ayure korera narabu asoe kirabo baruro kabatia incho Ibo, tayo tukul bang kermuro chi uniform ya, kaya nyo kaya yung tengo tumakirin the next. Chief na yan chuat bumicha. Ibo, abang tuski ka ba no? Korang pa yung natin, korang kaya. Bakit bumicha? Yes, so niya bakit bumicha, that is right. Ya korang ikaw mo na tayo mo na sa. Na ye, naara bikin kaya kaya mo changga bakit ranoy. Kita nak cari tahu perkara apa nak harus. Tiga. Tokar yang mana mens. Thank you. Untuk pasta mereka dia. Pasta Gladys singa yo. Tendo pasta Gladys go up. Sinchon. Abang si atusan mutiga. Abang si atusan mutiga. Toi karansa twins. Bueno mada mucho. Madam Muncho, ukoro kunga Gladys mana? Oya ukoro kunga Madam Gladys. E familia ayo nchumwensi na ndo bwensi cha senge nchu yaye. Pastors no aro ro chali baga.
Pastor, may God bless you. Pastor, you're not your accident, but we thank God that you are alive. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. May God bless you. May God bless you so much. Shikilia hivyo. Thank you.
Tafadhali. Moja nudata Nyasaye. Ondo kuna bara matunda iyo na ndi mbia muna singe njugwa kolege korwe kanene yokwira ni mugano itu asibuna kwarobereti tomenya kare na kare. Wetera so kumwige no mwana wa Yesu Kristo ono bumamboro wo waseme litoramenya naye kare na kare. Wako iga Thomas wanje yorarire tira abana nere otwabekira soro monene. Pero gande nyangi yo mongina ono kabena intimero beriansi pi abekoyera no wanna wa kane. Nande bawo wasemelio konenge ngakie me mambe munkume na warinere asobo tubuli batali koera. Obena intu asonsi motora asonsi tu asabira siri dali Yesu Kristo modori ito. Amen. Thank you. Mbalenga na ndio leo mwali ya tokuwa ni limo gako ya maya sobo mabwae. May God bless you so much. Tikoma na basen. Kaiwa na mwali na mamongi rugu chali karanse. Chairman mongi rugu chali tafadhali. Thank you. May God bless you so much. Wikira na bonta itugutangasa na ase program na bwate etuanye chaka saa 5 na dakika 8 na yeye saa 6 na dakika 17 na aliko ile exactly 1 hour but nimepita na dakika 9 na bonta itukuli kanisa munga bere kidogo. I've only eaten your 9 minutes ana bonta tensabu kwa bera na wali mwangali wakakurwali. I want to say thank you very much wali mwate netumoiga. May God bless you so much. Asa malitanguru kujob ma teacher Tigoma Navasini in that regard. Sama skania manne nganchirende te chairman Oyo St. Bernardine elinde okoro program ekere mufata arange gosoa tafadhali. Ekere batara kuma abuna gosoiga chairman ngoko boko biyamono yona andiro favor. Asana gosa chairman bakiona be. Mwana tuakwabere na mwana nyasa akwabere mwana. Bono tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Natumai kila mtu ambaye amekuja hapa tumekuja kwa sababu ya kufariji familia. Kwa sababu hiyo maombi ndio makuu ambacho kilele chake ni misa takatifu. Sasa tujiandae kwa misa takatifu, tukasimame wote kwaya tukianza na wimbo wa kwanza misa. Mama Mkatoliki mtuongoze mpaka tamati. Tunaanza procession ya misa. Tafadhali kama umevaa kofia ukavue, kama simu yako ni ya makelele kidogo uweke silent mode. Hakuna matembezi tena ila tu kupiga simu kwa Mwenyezi Mungu kupitia misa takatifu. Tukasimame wote. Tukasimame wote kwa sababu ya kwanza misa takatifu, maombi ambayo ni kwa familia na kwa mama ambaye amelala. Kwa heshima kuu tukasimame wote. Familia karibu kwa procession pamoja na kina mama. Kama umevaa kofia tafadhali ukatoe, na kama simu yako inaweka makelele ukasime tafadhali, ama uweka silent mode. Na hakuna matembezi ila tu kuwasilisha ujumbe wetu na ile tulikuwa tunahitaji familia ipate faraja tuwasilishe kwa sababu ya minajili ya misa.
Mungu ni mwema kila wakati. Nawakaribisha kila mmoja kwa sherehe ya Mama Elizabeth Nyatichi ambaye imefika siku yake ya mwisho kutoka ulimwengu huu. Tunaiombea roho yake kupumzika kwa amani. Nasi pia tujiweke tayari kutafakari kuhusu maisha yetu, kwa sababu sisi si wazuri sana kuendelea kuishi, bali ni kwa sababu ya mapenzi ya Mungu. Tusimame wote tumpe heshima yake ya mwisho. Jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi. Awe rohoni mwako. Kabla ya kutoa sadaka itakatifu tunapoiombea roho ya Mama Elizabeth, tunajua sisi tumemkosea Mungu. Ili aweze kuitakaza roho ya mama, tukiwa na moyo mkunjufu, tuombe msamaha wa dhambi zetu. Namuungamia Mungu Mwenyezi. Nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, asamehe dhambi zetu na atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Amen.
Na tuombe. Ee Mungu, wewe ni rehema ya wakosefu na furaha ya watakatifu wako. Tunakuomba huyu mtumishi wako Mama Elizabeth Nyatichi Maragia tunayemzika leo kutekeleza wajibu wetu wa kibinadamu, umjalie ashiriki heri ya milele pamoja na wateule wako, ili siku ya ufufuko afunguliwe mbingu za mauti na apate kufika mbele yako na mwili mtukufu. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi nawe katika moja na mtakatifu Mungu daima na milele. Samutangani oko wase kuya umorandi enye eye mo kuika isani satu wasoma nandi enkarigeri yankarora obakoro kobe kware bakorwa inseye yoba nkarora abuba korerwa bube bakorera naho montonde tare ngo kubarema ekiagera abu barenge kubakorera bube ni bo barenge no kuvuga naho ndetare ngo ukubaremye nkarora na umukia wosi wowe chanda asogokora emeremo ayunigo agokorwa ekiagera omonto akobaneri bero ngabwe oyonde ayobo igombosa naya akominyokerwa konyorwa nigare buna embe obosa omoriri nigo agwetumata nabweria omuberoye orea mbuya kobane gento gichire
orwe oromo na koba n'omore obusa naende nkarora ona kweburia ningongo chandekera kokorera na kweli na omogoko bwensi aya narombosa na uwe chanda gotari n'omogoko eng'ana ya Nyasaye. Soma wakabere okoru aseli rube ya Paulo motomwa asa aba Filipi yemo emerongevere baka emerongevere na isanemo ogosoma ninde nuko ganyamono na ogosemeria nga tingosokiwa ase enjerende yonsi korende ase oboremu bwane bwonsi wono buna butambe Kristo naewe ogosika ase omubere one kerabe ase obogima gose ase ogokwa naki ase ndenje okoba moyo na Kristo na ogokwa nokonyora amange korende onye nkoba moyo ase omubere aya nigo akondetera okwama kwemeremo yane gaki erindigetie ochora tindi manyeti nimigire mono ase gati ya mang'ana aya abere okogania kwane nigo kore ing'a ng'ende komenya amo na Kristo ekiagera aya namaya kobua korende gotigara ase omubere nkogwenerete kobua ase eng'encho yaino ekiagera inde nobomaene asaya namanyire ng'a nintigare na kogenderera amo na inwe mwensi na inwe omentekena kogoka ase okwegena erinde ogwetogie kwaino ase eng'encho yane konyare komenteka ase Kristo Yesu ase eng'encho yokoba kwane amo na inwe naende ring'ana ria Nyasaye totene nasoko nyatoye banjiri. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Basi tusimame zote tuheshimu Injili. Simame sote kwa heshima kwa Injili ya Kristo. Umonguru abe na inwe Ogosoma kwevanchire takatifu ni hali yetu na Mathayo umutagatifu Mathayo 12 emirongo 3 kugenderera Kora umote obe umuya na amatunda ye abe amaya Use kora umote obe umube na amatunda ye abe amabe na kyomote nigo okumanyekana asokwa makwaye inwe oroiboro wechengite na kimura nyare gukwana amaya ekeromora babe ekyagera ebichira sengoro nabyo umunwa ogukwana umusonya ate emonga yaye engiya nigo akorwa amaya na omonto omobe ase emonga yaye embe nigo akorwa amabe kurende nabatebire nga ase keralingana litarine ng'encho mwanya abantu barakwane ase lituko lyekina nabache korwa omubaro inaki ase amang'ana ao noegwe oboronge na ase amang'ana ao nogambiwe evanjeri y'omongoro Mungu ni mwema kila wakati. Toko rango ya tensiga. Leo tumekuja hapa kumshukuru Mungu. It's a high time we have come. This gift is no longer existing. Zawadi ya mama. Mama katika familia yake alikuwa zawadi. Hii zawadi sasa imetoka. Yule ambaye alimuumba amemuita kwake. Vile alimuumba na vile amemuita, tuwaomba leo, siku ya leo ya kipekee kwake, ili aweze kutakaza roho yake na amjalie heri ya milele mbinguni. Mungu ni mwema. We have come all of us to be witness what has happened. Truly amekufa na amezikwa hata siku ya leo. Jambo lingine la pili, we have come all of us to condole with the family. Tumekuja kuomboleza na kusaidia familia angalau ipate nguvu kupitia kwa maombi yetu na kuwafika karibu. Tangu mama alale, imekuwa siku si mingi si chache. Melala ndio, watoto wanahuzunika kwa sababu ya kifo cha mama, mzee pale vivyo hivyo, lakini kwa vile tuliwafika karibu sisi wote, kila mmoja alikuja wakati wake, akawafariji, akaongea nao, akaongea na familia. This was a moment that we were hearing this family. Mungu ni mwema. Na ndio sababu sasa wakati mwingi tunapokuja kwa matanga, we come to learn. We come not to see how people behave, how to look, but to learn something that really death is a reality. Mungu ni mwema. Kweli kifo kipo. Ama kweli nakolende keke? Naro. Tebi mukaranse komo ekeno nyelisa irenga na mtukwe twesi. Bwana tani. Modebi aena eno kwe. Na nchini ndale. Raisiwo. Huyu mama amekuwa kati yetu. Amekuwa akishiriki na akina mama wengine kanisa mahali alikuwa anaenda. Alikuwa anashiriki na akina mama kwa kijiji, kwa vikundi mbalimbali. Alikuwa katika familia yake mzazi mlezi. Alikuwa kwa familia yake kama kiongozi. Leo hii
tunamzika kiongozi ambaye ameelekeza na ametunza watoto wake kwa muda mwingi. They loved him. They will continue to love him though he has gone. But now here come a time each and every one of us should reflect and think about why death. Kwa nini kifo kinakuja? Kinakuja kitusumbue. Kinakuja ili tuweze kuhangaika, tuweze kulia. Death is a moment each and every one of us should realize that we are not to stay forever. A time will come to change a physical life to that life which is not physical. Sisi tunaonana hapa, lakini mmoja wetu akienda hatutamuona until and otherwise we have gone where she has gone. Na ndio kusema kwamba katika maisha yetu tumekuja ili tuweze kutafakari na sisi kweli tutakufa. What then will we do? Na ndio sababu katika maisha ya kila mmoja kifo ni nani anakufa? Ni mkubwa peke yake. Kila mtu anafanya nini? Anakufa. Ebo monene, ebo moke, tuwezi ngokora batoli kantikeke. Na anda makweli tabua ati formula. Ama kweli agocha, chiagijiri, chiabeke tu na nyasa. Kwa sababu kila mmoja wetu kuna wakati wake. Ndipo sababu hata Paulo alipokuwa anaongea na watu wa Edeni kule mahali ambako watu walikuwa wasomi. That is Acts chapter 17, 26 and the following. When he was talking to them, he was talking to them knowing these are the philosophers, these are the theologians, these are the people who are scientists. Now what next? You must know you are not going to live forever. Now when he is talking to them, anawaambia kweli, kila mmoja wetu aliumbwa, kila mmoja wetu alizaliwa, na baada ya kuzaliwa na Mwenyezi Mungu akaweka nyakati za kuishi ulimwengu huu. And that's why I may even quote the same verse that sasa sisi tuko ndio tunaishi tukifurahia tukicheka hapa na pale, lakini anatuambia kweli katika maisha yetu we live but a moment. Engaki litomenyete nere nyasabe gete yoka iga abakora kwa batomweri 19:26 korwaso monto yomo nero tongetikirigeza bukia mwanya bantu kemenya sensengima akababekera chinga kinechimbe cyo menyo bwabo erinde barige nyasaye nonyina asogo tabataba bamonyore engana ya nyasaye umbuya mwere mwese naende akababekera chinga ki nechimbe be it she was sick, be it akretense, be it though we know she was sick. Ne yakonyareka no muntu arwara agende, abe kunyareka no muntu aende para akerese agende, atuomu agende, akwe agende. You see now, all those they are categories on how someone died, but death is one. Mungu ni mwema. Kifo ni kimoja, ni kifo. Na ndio sababu we always say death is singular, it's not plural. How? Kifo ni mtu anakufa, si watu. Hata wakikufa wote watu 20 tu, hata sisi wote tukikufa hapa wote. It is, we say many people have died, but it is a person who died. Mungu ni mwema. Yaani ndio kusema kwamba ni yeye amekufa na mimi nitaenda na wewe utaenda. When we talk about that one, then omungi none arurarire tana gokurinde mbona brand keke mbona arari yebo na hebu gocha kugenda ukurara limo. Na ndio sababu tunasema kweli, when we are there, at least experience death is one, it's just only but once, not twice, thrice. Abantu kwanda bali batenga ki agire kana ndo cha moyo ibatakweti Mungu beto bolga ogo kungora nakuo ko baro tukuru kwa to an extent someone is gone, we will not see him or her again. Na ndio kusema kwamba katika maisha yetu kweli nyakati zile mama aliwekewa zilifika, hata ingawa ni kwa ugonjwa kwa muda mwingi. For herself to commit each and every day, thank God for what God has done to her. Hata wakati huo mama mgonjwa akakuja na zawadi kwa kanisa. I want to give this a gift to the church. You see, a mother who has grown in the church, who has faith, who has really made it possible people to realize it is good to love God. Mungu ni mwema. Omonto amenyeta amenyete akororenge genteke kanganki akonya abantu banyasa lakini loraya amenyete ngayoka turuja ebo ayoka turuja
manya so butete ngayo butete manya so buterete manya ali asore ngakyo kali gakishwali gaki obwate miaka 20 lakini you have never even realized God is there for you. Ege ntora masabe abana banyole school fees. Ekina kyokubeka marusi bakakwate bakanyasaye tata konya abana abanyole school fees kwate kando moto. Na ndekera bakonyire school fees kwamenya kwabeke ngino lyabo. If you cannot remember God has done great things to you. You are just only there. Na ndio sababu tunasema huyu mama alijua wakati wa kumshukuru Mungu. Na sisi tumekuja kusoma misa takatifu, ni misa ya kumshukuru Mungu kwa zawadi ya mama. Mungu ni mwema. If it is that way, then you just understand then again. Sisi ni watu ambao ni mwaka mpya ambao tulifuka mwaka vizuri, na tuko hapa tunaendelea kushughulisha na mambo ambayo yatatusaidia sisi kama binadamu. Angalieni, ni wengi ambao kufuka mwaka. Wewe ulikuwa mzuri ama ulikuwa mbaya? Tulochana kasukuti kwa renge ndo watambo kwa mwaka. Na kaya kwa renge. Mondo vinde bire bya chanda abantu mwaka nande byatambo kiro mwaka tatu. Ke mondo kya renge ke nande no kira abo no kitambo kito mwaka ke ungwaleti. Mungu wetu wali haki. You see now, you just see yourself. Ningi kia gara tinya sanga wotambo kyo mwaka. What made it? Ngi kia gara te. Nyasa ni ga wotambo kyo mwaka esa uri akoroche da mabe. Devi mukaransa como ekenepi na mabera nyasa. Ayo sina mabera ngo anyasa. Manyaka montonga raka kagengi. Lakini wotambo ketata. You see. Manye kwa ringa kaibi last year 2024. You are a thief. Ebi monto bia bunete nyoba ja banta bangeka. Lakini no kereka iga ya wata bana matango Elizabeth tu atabo. Matango Elizabeth tu lega. Bonoga. Ukonya wake sabu ga kaibi ko liera maragoba. Buya mugale mwenzi gaki. Igona kuwa te abanyasa gatorora mabera tugatambo ko mwaka. Ngano nyitu arenga banta babe. Abantu tuarenge ebisirani ebinge, abantu tutaisaine kende. Lakini akatuonea huruma tukafuka mwaka. Tuseme zote Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Yana kwa tanga asubuhi mwetu nyasaye no muyashika kicho chons. Atu anjete abana bao. You just see mama huyu amekuwa zawadi. Angalia watoto wake pale vile walivyo wao wenyewe. Hata ingawa mama alifanya kazi yake vizuri na baba walishikiana vizuri kusaidia watoto wake. And this is the reason as why we have come. Omongina bwengencho tu ochira kwa nigwa na anda ni masika na masika. Omongina aga na kimbo wetrasa maybe we have come here because of abana bae. Tuachire yo kaba yo mugaka, tuachire yo kaba yo mongina otu amanyene nere. All those it is because of the goodness of this family members we have come to condole with. Obuya bwabo bwatoretire twensi. Na haitu obuya bwao no obuya bwanyarebe bagera toche mino na toche na style. Tuche buyake. Na ndio sababu sasa katika somo letu la kwanza tumesikia vile huyu jamaa anatuzungumzia mhubiri. Amesema vizuri kwamba ebintu byonsimbo mbosa. Na ndo otebire buye okwana bye gatatu. Omuntu nabagwe chanda. Chande kwegokia but by the end of the day tegoki na kende agende kare. No iwe toboli ga. Yana watebya. Tiane na ira na mai gake. Nda watebi na ndo gosoma gitu. Muntu kiyo kwa kia koreka. Haya. Zaburi 48. Zaburi 48 verse tusome mstari wa 10 peke yake. Sasa hapa wacha tuone. Ulio kwa nje na ayo guseno ulio. Kirago kwa nkiagotiga. Haya wana tatai wana ta. Kyogotiga ng'ombe ne limon ne Jesus. Haya. Zaburi 49 msali wa 10. Bonsi nibo bamanyetenga nonye n'abantu abang'aini ngokwa bale. Nabo igo abale abaliri na amachara. Elio batiga abantu abao bakoira chinibo cyabo engana ya Nyasaye. Entomanyetenga abantu bagokumara byaba. Abang'aini abaliri na amachara. Which mean ayengatego likiuni. Nayo bonokoro. Eita no mulio no mongainio neli charole ya box dead. Bana tutebya yenga kirene. Ose omuntu mongaini omuliri no na goche wata. Baba manya gotige bintu byonsi bibabwate ngokolia abantu aba.
You see now. Ngana kuko tebanga ebibyosi ibito bwate by the end of the day ekere wekire ga yambo mbosa. If you never utilize what you have in life, you are useless and the things are becoming useless. Iwana kuko tebanga asubu kimwito infactore. Kirigyosi bibona keko rawo tebanga ngamuntu nabagwe chanda. Ago ki abana baye, ago ki amate yaye, akore ibiya asiga abantu barore. By the end of the day, byosi bibya babosa ekiagira tego gete na nyasa. You see now. Muntu nabago twale bintu ga twalga bana basoma akoimoka mambia pio box akonda good well tabutali onyora ekera nyore muntu ita kuri no enengende na mongora rabangina mwele buya tata bangina mwele buya tata kera mongora ne biasara muntu na atwara matunda ta kuri no ne limo wa akone matunda lakini ta kuri usara basu biasara lakini ko onyora ebes. By the end of the day, ebes utageta konya umwana oya konya obeire kebiriti mukangi wetu ngori gaki umuntu nabaka yo none mesi akoni para ta kubuto none nenga yamo moment network andi awi kamera mu gasubwira ebibyo simbo mbos eba mungu wetu ngori gato bwana bwo ngana kuwa tebanga nabo wechanda onya toli kwego kina biro bwate na rongaki mbos. Yes. You can have what you have. Na boto anone mete ebnere ga miyiga. Anye moto yo to ko nya tikende. Na bo ko yo tige, otiga abantu bakubandire moto yo. Ngabono nga inje tata horo geti ku moto, inje osinja. Itu aje tu chimata ali ku mama yeta le konte. Ki ale ba tengo cha so moto ga tra mu kala se angisi yo moto. No moto le ba tengo ki moto. Igona kuota tigo moto yo ko nya at least onye ne chingo, nyora chingo. Abantu bago kwelyoke nowadays ni mubwato bugasa gasiga onya kubakonya bole lakini rende abantu baro bachandegete lakini umuntu abwate metero oche ata abutura arosyo mukangi wete to kwana bole iko ungibone binte bigo tokonya arete idea for decorations arete idea for us to see ngana kugote biribionsi ipyo bwate tuwo bitumeke bigokonye wakogenda wakere Nyasaye ngaki buya mwana Nyasaye. Mungu ni mwema. Jambo ingine itapatikana by the way, God has blessed you. You have something. Be it the work you are doing. Haijalishi ni kazi gani, hiyo kazi yako. Uko na kile ambacho uko nacho. Umenunua shamba hapa, pale umenunua ingine, kule umenunua ingine, hakuna shida, hiyo ni yako, ni mali yako. But what does it benefit you? Eke uya rocha airaire gaharia na kende ngiyo simega to. Ati galete uchi alirende nati eba. Ngokuole uli orangi na hasare ata benga ki eke na ndio stangole. Eke ara tota beti gumani, tota gati mali osengo agolete. Mukangi muboli gaki. Ege ndo kelio bwa dia ko ndo keke kego konye when you are there. Na ndio sababu murandi agalete ku insist all the time. Igere buya no ino mwana oli ibore twe kare bosa na inda agakwa. Kubwo mondo yota no nyine bya bwate bitamokonye. Yes. Tuombe Mwenyezi Mungu atusaidie. Tungali na akili, tungali na kila kitu. Mungu achete sukuru gasomo. Nabo batekerege ndugujigabu pia bogi bwara good. Tujaye bo. Nabo buya. Lakini yake hesabu yao nga ina injembwe ngato kutumeka buya. Ena tuwakilie. Buya siasa. Mbia mukale gaki. Jambo ingine tena. Amesema katika somo letu la pili, au kwa moyo ngiri au kuna koramangi Paulo. When he's talking about death, really for him he's stressing what he knows, how it happens and what it means. Death. Yeye anapozungumza naona kweli tukiwa na matumaini na tukiweka akili zetu kwa Mungu wakati wote, hakuna lile ambalo litakuwa gumu kwetu. Na ndio sababu anaendelea kuwahimiza wa Filipi kwamba it is again when someone dies in Christ. Kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa na akafuka, akatuondolea yote. Zile ambazo zilikuwa changamoto mbaya zikaondoka. Kama ni dhambi zetu zikaondolewa. Na ndio sababu anawakumbusha kweli ukiva kifo hiyo utaona mengi kwa Mungu. Na haswa zaidi katika maisha yangu na maisha yako, wewe na mimi tunapoendelea kuishi ni kwa sababu ya huruma ya nani? Ya Mungu. Na maabira Nyasaye tomenyete gaki. Bono gaki.
Ogwama tobori obuya na baminto na tuwake bwa. Na ndio sababu amesema vizuri, omoto muya akorolekana asa matunda. Ewa, koro moto abo muya na matunda yaba kentu keke amaya. Mama amefanya kazi yake katika familia yake. Sasa ameondoka. Ile yale matunda ambayo yako katika familia yake na yale ambayo alifanya katika familia yake, tunaomba Mwenyezi Mungu awaunganishe wazidi kufurahia yale yote yalianzishwa na mama. Mungu ni mwema. Na barabara okero ubuye buri mama mwaba batigeire. Baba okere familia abaregenteke ekemo. Ubwama tubuya ogotara na buya okoinyora na chinga gichonzi na tena wasahau mzee na yeye. Mungu ni mwema. Kupitia kwa hayo tunaomba Mwenyezi Mungu basi katika maisha haya tuisidi kuona omoto muya na kigima koromo to muya na kigima matunda ya mama koromo to bo mobe na matunda ya kore tukeke aba mabe yeba aba tutebika ba matai yeba aya koromo to bo muya kora tema soko tema linda koromo te obo muya bana no moto liore gali bwate gali ore wero ikiriri ngero good gali ore chama tali wero good turo chaba ane nchiroko ruko na hore biya na aye buno muntu uyo uri moyo uroja ni oro mote oro muya na matiga ere ne tuwakero omuto korosia matunda mai gosino mote amatunda takale ndikeke ataiyo anagenda tugusira na ali arorekanisa na ndio kusema katika maisha yako na maisha yangu tiambo monto na kigima amatunda nkorosia matunda mai korosio mote nkorosia na rosina matunda mai asobugima nchara kinkinda akorene no sia matunda mai korosio matunda ya mai no ane ga story ga nabukuri role nga kenepi omongino yoga na bero seti daro stimurojega na tole nsa iga bono turojiga agegerera kuru asekelisia agegerera asa abantu ga iga bono modra bora amenye kanisa omenye ura oro lakini natu wagite it is not a must that you are in the church and then natu wageko bwatere na boko ba kanisa yakiro kagengi abeko ba kanisa lakini akaroki ikiagere kanisa nigere ebwa ere kionga kya bandaba yere ga bono ga na boko ba soko ba gia arora kenega no muyore esura na bobu atengia lakini ebyo okora no bogi spotere ambali yona kuwa tena suku mbitu ni fakti kupitia kwa sura ya mama na mfano wa mama yeye mwenyewe anatuelekeza na kutufunza kwamba aliishi na watu. We don't want to judge her. Aliishi vile aliishi. Na amenya tabu na amenya. Ta amenya bo. Na amenya kinyora. Na ba bera abo kinyora. Mwa atara nere. You did what we did together, but by the end of the day she has gone. Niki kwa soma kuru asali karenge moyo. Igo na kwa tebanga onyo moto yore ko muya. No rosa dili tunda ligia. Usini bo saliti nande nona matunda ali arengo. Won na yura agera asubuki mugwao orosia matunda maya orosia banta bange asubuki mugwao balole kana ko bengeke nepi nganonye kere bunene enatu wakinero go chasinya sai ega kinayo be umuntu bw'abantu tata yona kugoteba egento nyasago turangerero ekene pia choke na kimato bo umuntu uri bosa umuntu urasa obo umuntu bwenyenje atrisia matunda akarolekana Mungi nabone school visingo ne kabulete umugaka you see now people are struggling in this January to make things at least look smile in a way but onye mbiyo njukunyure dio mbiyo mugalga oroje kwa birigeti mapema bono ngo chakole engo yimo geti ko ekora akite mugaranse komo onye kolengere tigo neke ngongino shiwalira onye ya abolire school visi ya abolire bono we koreje It is true Deyo. It is upon you now to look another step. Then nothing you are Yakabel and that whatever. If we are the Wichiga, one of our case I was looking about I. You one or night at Amatem. School network in Arab. Now by a back of Yaki. Bara, Madam. Bono Chimotuga, Abana Vega, Bono Kugabaka, or Junior University or Junior College. What can I do? No way can answer a Korekana, Rosio Motori Buana, Naramandia Charo, Siamatundande, a Kenyoroki Wenere. Rosia Goga. Now Bande by Etavia, Bonabande, Baggy Netanyahu, Avoniga, Matoka Tibia. Okima Wiko, what? Hanga, Gimoret and another. And Mubakari Woliga, Kiwoli. One on a Charokova, Arakova Taraga, a Charokava. Aku tidak tahu lagi nama apa bagi. Biar muka lebih lagi.
omwana oyo nyetanyore tiga bono chikosinjirega bono nande buyarende politeka likiri mumbwa egasi yandere lierende agenda kuchiga buchiga we have many institutes within chigo konya abana abo nonye kabwate D+ nonye kabwate C plain whatever tajiti university tiagenda kuchimate gaiga aba achubuya igo agenda aba acheba nero kwebacha natuwagiarire bono rende ngiago chakora bo. And that's why we say, now and most of the people we have who are doing good works, they are not the A materials. Ewa. Bona engineer na bego to kagao. Lakini omonto kwa gaji nyombe ino rolio. Mo kwa gaji aba omonto ile ka ko redi. Omonto ko sambere liga ari eta oni abanda ba ko sambere liga. Ngira sire ka bayige. Lakini gaji abo ko ndere dirishege. Bona ayo hotel berete ka ngana rete teti. Oyo nyale ba tete. Bono be ngo bitole ba ko bitera. Goikota bukina ayo manyenga onyeta eteti oyo etire. Yeko genda ari guchiga. What next? Oyo otaeta gochiga. Bono oyo chiro bwalimu. Era tigabe enda somiro bwagirigacha. Akomnya gochiga bwa genda mugondo oyo kurwe echoka igoro omonerie sukuma. Baba ransi mugo omoura nando bobesa buli ayo kurwe sukuru. Bono akima akire no mo kwate me chambe ngese. Ayo oroche ngana asara. Mungu wete to kwa na bol. Olira achiro banyagitari this good. Ndo twesi ndoka banyagitari. Bona twesi tora basaziro. Otonyi bieka ndo simule mwesiga. Bona kino musaziro tina pasta na era na arab. No nando ndinaro wakaro mulisia. Nando ndinaro karo banyagitari na rensa. Umonasi nara, umwalimu nara. Twesi bitoko begera ni wamo abale mimbara abange. Banyabia sarambaro. We are doing well. Bona ubitere to yode na munyagitari yale. Chago cha soko chukina. At least you must think nga eke unyaleba nyasa mwetene kengao kubwekia ekian ngo kere ngati tindibosa na inche nyasa na mbege toro tali ambege to ndagere ngikaranse na inche ndagere ngorega egas I go and work onye kindo mochweli chweli ye babuya baka abantu bakuitabe gomo ngweto boli gaki bona kwa chweli buyege ke chweli baba ka abantu nga kene bi no yeto begeti no yene ga bono okobeke liso lyo ke lipi meteri kolete bantu bakomnyoka nyale ange nyale bega ngute mbuyago chwe muntu ga oliera abana basomete bona kuwa tabanga egento kira atokonye na network iga na kiugwa ke sabu yao oliere na baba soma ndo oliye gasi after 10 years na cyo nyore gasi iyo anye koro malemere kora ta aba malemere yo koro gasi abuso kwa kolete ochake changanza bio box pote igo mongwete tarate abo ligani ibona kuwa tabanga asuku kibabu abono onye tutageti ko muntu uri bosa nando urasara ureri tunda okobori tunda ligiye gucha sabantu wika gwe karakari wake hesabu waerengererie na kima gwe pime ochoke ngeri yao ochoka abantu oberi tunda ligiye. Mungu ni mwema. Na ndio kusema kwamba katika maisha yetu let yourself not see yourself that you are useless. Takweli ngiro waro muntu ayibona tuli tuisaini kende ake hesabu nawe yao wala bono ga tuchinga bangwa na batoko na jema ga ntwesi twako na getiga bono ntwesi ga no ikilo musaziru toko ngira ga bunyo tingo ko nitwi bono tuchere ngulira ale gabi bono ande ga kurwe ga ina style mwenye kwanza kumwibwera bubi igona kuwa te abanga asubuki mabweito twensi bombera egiye tunyasate tukuru story na abantu bo batokolemereria na abantu berweta semenemo yabo na abantu bakorera abande bujya. Mungu ni mwema. Ngonya ukwana ndelende liche. Yaani ndio kusema kwamba katika maisha yetu sisi wote ni watu ambao Mwenyezi Mungu amesawazisha kwa njia tofauti. Otolendire buya, ototambukirie omwana, omwaka, abana nato eta si family cheito, twensi no otole. Yego. Abana abunga kitoko barosia matunda abaya. Omwana oyo gachira asachire, at least muikamerere. To motiga. Ni maite mwasagari abana bono
kila wakati mahali popote ulipo. Understand that way. And we are there. Romans chapter 11 verse 36. Agote awiye kata no lega. Ora asini. Kwa Paulo. Agote awai. Walumi 11 tusome msali wa 36. Agokwana iga Paulo ekera gukwanira Barumi. Ako bainyoria ekene asobogima bwabo oika bainyore igo barora asenge nyasa anyasa. Ekiagere ebintu byonsi nigo bikorwa asare nigo birasoko bwakwaye naende nigo bitene ina asare ogotogirwa no kwaye wika kare na karamina engana ya nyasa. Ebintu byonsi ebikorwa asa ebiro asoko bwakwa ebitene ina asa buri mwe karanse komo njo watoge njo watoge libonoga ebikorwa asa bitene ina asa biro asoko bwakwa igo wonde byonsi ebikorwa asare ebitene nakugo tebanga nero kerete bikora byeke biro ro na intutoro by the end of the day nigo biko bomo otugotwara omo ya singe nja mabira nyasa anyasa. Kwa hivyo kile ambao inajipigia kifua si chako, ni cha Mungu, na tena zaidi talibia yako ne ebyabantu kerege nto bwatari kiao aki yasa tatolego no mwalimu ore asomi bono no mwalimu asomi rende asomi igonga akire ne yango bwat abantu tata etika majeso bwat omunyagitari ole bona irwari none ko oro munyagitari nayo kurwari mwegwete tote abo igo now everything that you have is not yours. Esimi yo bwate ne yawo obwero lito bwate kere ngaje esimi ne yan simi yane ka yer okwana we yakere bona esimi yakere yakere ndo ta ngoja le yane wono bwate ne yane bwate mongi wete boli kere yento bwate likiao ne kiaba kwa sababu hata hii simu nalinga nayo, it is not mine. Eko beto yi ekerenye bwate ntari gutume ko cha sabantu ega kerenga geto cha sabantu konerega egas bona kirenga geto nga simine yane ana omotane abana bane ekemoni kyane goja ngombe yane ebiyonsi ibina bogo kwana but you are there just to utilize them. You go oko bitume ko karende kieke agende ekero gwachiro tigera abantu bande bali bagotigara banyakorage and even if the way we are by the way and the other thing by the way no chutu aregari ina chana kabata batakana ninchi tuare akungalikane ekara kaban ekiagera ngo tumeka ngeraba hata wewe ukiwa kwa visu unatumia ufika wa visu uende kuhudumia watu. Pili egari yobwate no kwa te okoira moche egari ino nonyera no koranga kikwabeire egari iyo akinya sa tatorigo te okorusi moche ria koreteka ambulance pio box no chutuare chibraro chikoyana njigo korusi ari chikoreteka eye okobe kume ne ngawe tari ase ino igombo gwete to kwana bori ebinto to bwate byonsi ipi ne byabantu bande yo onye bire byabantu bande. It is now our time, we need to think, otherwise what am I supposed to do then? Njinda akore bire byabantu yanti era abantu sange n'abantu bigotigara bitigarira abantu raisi bomo ngweto bori gaki nonye mwagari asore yeba kore na abana bawo naboko basome naye bagoche gosome. You see? Ayo konya kolera kinga kyo taranto mere esukari ago to mene chikiro ibere chikiro ikominga ichagen wana we kwa kesa my friend governor. It is not a matter of unga no tora kabana abantu buya bwato omonto buya omonto yako bwate buya mo menye buya ogwanja kwanya sa gokore egente ke no komenya na abantu buya kelimo bwate mosanga so gwanjani ene twaki bwate ujasinya sa
The only thing, let us stick to Baba Kristaba abaya. Kama Kristo mwe. It's not a matter of funga nchengo endande kanisa. Not nothing. Ingia goto konya kende kabo Kristo muya na anda bwe choke kuchi kanisa yoko gendebe ebe endeons. Yoko gende boichusa banyasa bweke? Isa banyasa bweke. Because when it comes to the matter of denomination or religious matters, it is left to an individual to decide where to go. Ora agenda asura ache lakini manyanga kenepi nyasa akonya bantu bae baruo musunde ime baike igoro asinyasa. Mungu ni mwema. Ngona abondo chenga baisira ko babere mabo muchikalere nabate bitinguru kwega chikubeka likono aya banyene bakalende keke bakoramba tobekera intuna hotoro lakini babere abaya nyasa mnawa abaya obakunde buyego babekire bwangu bwa bona kuko tabanga nyasaye aita abante byawo awa asai was saying kero monta haroro asinginje abantu ba bande noga no muntu munya biasara to gutware biasara usine chiango ko ni buya oneri chiange choko ogolete oneri abantu onyore kende enatwake bwa tucha ibona ko tabanga asubuki mugita story abo mugaka abo to serve one another well tiago twala kanyana mwa mugata iyo enga oro ege ndote berete musbati yori ngakwa raya niwa ayanga kyoja kwa niwa biya mukade boli gake ekina kyote berete ko jago kano jago bara na hakika akimara muna ni bugaki na hakimara na mugaka ori nchira kwana ayero mugaka orochi Tingere na yake sabu ngakika matanga ara kare ndike akiara abe naye at least naye rengere yake ngakigose nchika ndabe kuchasaba yale kunyalika naye kwele kweniwa ngaki abantu baro chokwana matanga. Think about even those the wording itself. Naye kira nyene ukwa abantu bakuma na matanga bantu bakominyoka ni buchana bucha choka matanga okolema olemo ebeke bya kolemo tata huyo mama alinifanya wakati alikufa. Nilikuwa na mimi nalia lakini ilinifanya nitoke huko nyumbani nikuje mpaka hapa nisome misa. The day I came to celebrate mass, that's the day I came from home. Kwa sababu nilimjua. Na najua kazi alikuwa anafanya. What does it mean? That when someone is good, you leave everything to serve the person. Mweto boy. Ekero motaro muya. Na ni mata bantu bali nekiga ali kuruchise amwekira. Asenge jiyo buya wo munginoyo ne amate yayi. Mweto boy. Wena kwa tebana asubuki mwita story. Kabo muya ene tubage bwa tata. Kabo muya Yakoba gantuge kaka ora abuta iyo anyene bya genda nye kubato mo ibu akori biasara ane chaka asura nyale gokora yagotamani ko nchi pigipigi aibye ko menyeto wati no siringi ko mibogu na yote keto ni chaka ko nchiga nchiga umeto ibo hapana. Start from where you can manage then you grow chaka sabu aye genda chaka no ko ni bibiriti taratari ibiriti abugo abantu bakarangane onya ko ibintu bitavuga ati mago kotari ibiriti litukeri mago achagera kotaria ebungo okoro chabu achagera kotari bano chisabuni kuba abugo achagera kotaria ebintu binde igo chabuna musio mabuliga muto chabona yo monto igo achagera teke ibiriti ko tirole by the end of the day oja nyaro monto yonyo ikira sigete oja ko bone bego mne biga ko kwa yaba monto ida jiriti moroji. By the end of the day, what I did, no need commission. Your voice, indica. Through China. By the end of the day, Monto Ivan was taking no, Natako, and Piggy, title, just a second. When I put the banga, oh no, you know, again, the Robata Sugimabao, Tago Chakaraja, I will catch a second. Chaco Bugimabao, a century Rago Conye, Nakima Webe Kebia, Wike as when at the weaker, for an Nasara Koveki. Muguri Muema. Tuombe Mwenyezi Mungu asiku tubariki, abariki familia hii, abariki na hata familia zetu. Wale ambao tuko na shida mbalimbali, najua hata kuna wengine wako wagonjwa, lakini wamefanya juhudi kufika kwa matanga haya. May God grant you his quick recovery. Mubwene na kima weta asuku wajekwa nyasaye, tokora maya, ayabwanira nyasaye chinga kicho, chons. Tutende wero tuenzi.
na nchira Nyasaye Tata na Yesu Kristo umwana wayo maimo monguru ito akaberekwa no moyo mutagati na Bikira Maria tucha magombe ligoro lya matuka atatu uregete kuri asaba kure urine tegera sekaransta suku Nyasaye Tata umubike gima na nchira somo yo mutagatifu Krisia Katoliki gitagatifu kuruhusiwa kwebibe koroka kumubere n'ubugima buta. Mungu Mwenyezi milele, tunakushukuru kwa sababu natupenda. Tunakushukuru kwa zawadi ya familia zetu na hasa zaidi zawadi ya mama Elizabeth Nyatichi ambaye umemuita kutoka ulimwengu huu. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kama alikuwa na madoa ya dhambi umsamehe, uyafute, akufae ajiunge pamoja na watu wako mbinguni. Bwana twakuomba. Tata mwana no mwikomo chenu twagura niribia singe njo twakira sobonge asinge njo takwani umongi na Elizabeth bia mono manene asobuge moto ate twensi mna twate nini na talinga igaturaba yakubo umongi na Elizabeth orarire tata sitwa kogoseire twasabira mabira iga twasabire muna rero twakwani umongi na tata ole mie family yeiga na ndo ba kusemeli botambe ngano umongi no tumokire nore amona barabuo omonguru otoiwe omonguru korante otoiwe. Father, we thank you this afternoon. We thank you for the great gift of life, and we thank you this beautiful day. With you alone to guide this family, friends, relatives who are traveling now. We ask you to give them peace and unity. And we thank you for the next new year. Or we ask you who are at work in every place and time, Lord, hear us. Lord, grace shall hear us. Omonene twachira na Nyasaye kiagera wata twanji elinde banyare komenya bakomanyete butambe omonguru otoiwe omonguru korante otoiwe. aseke ukyo mungina kwa beta senge kwa musemia abana mumo wabana wachikoro ande kwa aralimbia anyare gutimoka kubasemere memeko ona tokera nalimbia muna aseke mwanzo kimiseta gati utwanyore aseli tukeli asenginje kubaza umongina arare asenyamba yase omugaso nsema birayisu kusumonguru otoiwe omonguru korante. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na tunaomba yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Sisi sasa tayarisha toa sadaka takatifu kumshukuru Mungu. Maisha yetu, maisha ya mtumishi wa Mungu Elizabeth, tutoe sadaka tu yaliganiwa. Baada ya sadaka naende to sindikise na matoleo yetu. Wale tunapita kila mmoja aende sehemu yake, to sangel to kila mmoja sehemu yake. Tukoro awo itamu na wako mkio kwa wako kubati sadaka yao na wako mkio kwa wako hivyo huyo wetano na ranga na kubati sadaka. Tunainua mkono wako kama unataka kutoa sadaka yako au wenzetu wanapopita hapa. Yeah.
bakorete digenyerio mugatineni saltar na kara na bateri baba na bakoreta motora yao ya mfuko kwa kile nyasaye. Kwa hiyo kila mmoja wote karibu kwa madala yetu kushukuru. Tunaendelea na huduma yao hapa tuwacha. Na motora ya kuondoa ya mfuko tuwacha kwa nyasaye. Sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, pokea sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa manufaa yetu sisi na manufaa ya kanisa lako lote takatifu. Bwana, tunakuomba uwe karibu na mtumishi wako Mama Elizabeth Nyatichi, ambaye katika siku ya mazishi yake leo tunakutolea dhabihu ya upatanisho, na kama alikuwa na madoa ya dhambi au alichafuliwa na makosa ya binadamu, umsamehe kwa wema wako na kuyafuta kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Mongurabe na inwe. Imoke chingoro. Tuakembia somo ngoro nyasawe tu. Kweli ni vema na haki tena kupana kuleta wokovu tukushukuru daima na popote. Bwana Baba ulio mtakatifu, Mungu mwenyezi milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeye ndiye yule mmoja aliyepokea mauti. Zuri sote tupate kuishi kwa ajili yako milele. Kwa hiyo pamoja na malaika wa mbinguni tunakusifu tukiungama kwa furaha bila mwisho.
Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi. Bwana, tunakuomba tuwe katika mambo yote yaliyo mema maishani mwetu, uzuri kwa msaada huruma yako, tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishe jambo lolote, tunapotasema tuwenye heri na ujio wa mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, nawaambia mitume wako, amani na waacheni, amani yangu na hapa, usitasame dhambi zetu na tuimani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi utawala milele na milele. Omorembo Mungu rawe neno matukonsi. Twene no omorembo Kristo twensi, omorembo Kristo. Omorembo Kristo. Tazama mwana-kondoo wa Mungu, mwana-kondoo wa Mungu aondoe dhambi za ulimwengu. Ili yao walialikwa kwenye karamu ya mwana-kondoo. Yesu Kristo, Rabi Mwokozi. Bwana sista ili unie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Kwa mwili na damu ya Kristo tupate uzima wa milele. Amina. Sara yogotoriwa Nyasa unotolie nyole komuniombia Maria babosabere Malaika numwanchonka lucha sabitali ya Nyasai. Sara yowancha Nyasai na manyile nganya romo mtakatifu Yesu ile na manyika yenye ekiagira ebeka wate babo na ncha ene kore ya meonsi. Nyasai unengwete wande churungu sayomo Timbe na timu ya romo na manyika Yesu Okore ileane Mungu tingwe na timu soy mwane Nero tebe kane ya mayo kama moyo nemo wene Nyasa mengo ikianda kole yonse na para kiara ile yakobe na ino miaka ino Kurwana tiko sarikari nyasa mjoko ya mavera Yesu nyasa manenone na igora sarikari igoro Netwe kia sore ngosa simande na wantire mekora yansi Niko letino wekana oicha sende oicha wanamonjara korumia. Basi wakati huu ni wakati wa Umoja Takatifu. Watakaochongea alitari kumpokea Kristo ni Wakatoliki ambao wanaruhusiwa na kanisa kupokea na tena wamejiandaa vyema.
kia kumunia wao charitari wachakanyara kumini takatifu na Wakristo wa Katoliki waliwanjire konyara na Eklesia na ndivyo yaliganyetie. shift ya gutuko nare kana tarasoka agantume eriogo riogopungusa ubororo riarenge kuigwa kanda nkareta kawa munyagitari akamubeta agantuma eriogo rinde rienge drop ainge guchikobekerwa bado ngaenda nkoya nkamwa konyora ntara kora registration kiagera
it was an emergency. Nkaira na as registration kwa register mongina. Ngatigo mseme na my wife no mochokoro yo manene. Papa kwali. Mochokoro lio no arenge. Arakati na korre kwa register nkoira na ime. Kanyoro mongino ikaransi gitanda. Maega kolera otigire kolera mono. Agokorwo munyagitari chisainiga akumukunire gikuba. Munyagitari gakomutebi kubwenare. Kera mutebi kubwenare. Mongina bado obororo bodi no yabware ngombo chieti ko babonge. Diritwaro relaxiri akarusigu as emergency room. Akabekwe room and the next. Ba prepare file. Airu a ward. Kerabe kwe room eyu akabeke ruchi drop chiritu agolete. Kerabe ke ruchi drop chiritu agolete. Igo chiarenge kogenda SPD. Ngatigo msega atene ino na my wife bado. Ngasoka tunsa reception. Ngakere sister ya nesing ukorokuridi. Ero range. Kama tayaya mongina na bacho igubobe. Tuamuletire Kristamalian. In the case of anything, in Baja Kondwani, then the Naga Kalekotana in Chomanene, and Baja Koraki, Baja Komita. Agante in Gochari. Kaimu Ganga Kere sister Agata Tessimi, Leonida. Gomote Yaya, Mamma Navaigubobe, to Achire Goja Kristamalian. The suggestion ya renge ntokoma mwana kitenwek kama tayaya karachicha style mamale atenwek yogotewa na igwete bobe ntarachi koirania esimimbe ko mubuko konyora my wife akomonyoka korunya gitari mente na inensa receptionist ko agonte bi gwacha batene na isiko mama na indo igule bobe mono toko manyoka ni bado kuchie room itwa manyoka ni kuchie room konyora mamo minto orambo ira magoko orambo ira magoro orutire bigoti onjo ira maiso konyara banyagita baikire nabo batemete gokora se bakonyara bakamubekera bakembeho tukabate iyo style umuntu yware tayo bagateba inusoka isiko tokare gasi yaito omusaga soka na my wife agasoka ngatigaro aba batemete gokare kibaho karente next 30 minutes bagesaba maoko mongino mtana basirete igo tarwari tiabe kuward lakini rende togote ambia mono kiagera una asirete abarenge na nyasawe ye kende ke otora akore no kore mereri omse to twara wasi na mama tayo no tore andonse asoko igubobe teba tokira oko umia bia mono aba iri bonsi ipi the guardian angel asengo kolegas. My boss was to come ila chonyo the emergency omaniko uchi Nairobi. My staffs mwoko ila na ntarache meremu mwambie asanti kubwa matanga ya bunarorokanire igayo mongina the directors of the guardian angel wameingiza mkono zaidi. Abasani baito nimerudisha asanti. We made a WhatsApp group and you did wonders. Timbu atikende ndabayiraneri. Tigamba tigere omunguru. Nase moko genda. Mogenda buya. Nekero moko ramasabo. Mwinyora abantu bonsi abo babwate mechando.
tiga Nyasaye abasesenie. Asante familia. Asante familia, na hayo ndio historia, ndio hiyo uji, ndio hiyo na ale mothe tumasomera omugano mujikarerende nunabaya bono ntagete nabate nina abo twaja kwa pole tari bwe inchuga mogo nari barabaru kubono babaroje ba jukamwe Tongolis City, Tongolis City mugambia ati garero mweshimiwa plus na bari batumwa igono igwete igotwake abande twesi ipi wote ige kwamba baka kwa baneria maya gochigabo mugambia tukore jugocha bwa jugocha bwangu kero ngori gonte mbete tebete kero mundu chaka kurwa kuruga igasa bangina abo kurwa ga mundu mogondu uti unaba yamwaja kirwe sagara bwangu tengi baba nsabo sini baba na ekiti yango sini ga gochikara jega timo yande gochaka iga in a system wiga at least mko baganeria maya. That's what we want. Baganeria maya na ayirende tuigwetirende good jumia yo. Thank you. Sante na bwana yataka kwa pole tuimo ketwesi. Sawa, thank you sante. Kujaraka toche bwangu Ego tusiki bwangu ijito ba pole to bagalia maya. Rudisha sauti chini Igo asante. Toche bwangu igo asante sana tuimokiga na tukana na just wale na leo tukurigo na ya moiga at least we are finishing igo akere mbigo. Thank you asante nyasawasi. Sauti ya chini kwa kuiva pia mono. Asante sana. Thank you. Bigo tuebia gatia ebigo tuebiga gocha ebigo tuiga tuikira gatia ega kaberiga chigo bwangu igo tokore bwangu because of time kindly igo tokore bwangu. Thank you igo kitendi chia gatiga chire tugo cha somo igo asante. Biamono. Asante sana. Thank you. Biamono. Thank you. Wero uchialie kelikia mata aliga bali mate nene mata ali boche ga njuocha eke butwekia mata iga kanle kama ba igombi ya mona. Asante, thank you igo tumo kerali mwa watu ensiga tumo kule mwa tukore. Thank you asante. Thank you. Ya mwana sana. Asante. Ya mwana baganeria ma tuimo kerobia nyasati abaseni ya mwana. Ya mwana. Bari atumire abanyakabatiyaje mu muganda. Asante sana. Biamono sana.
Honorable. Welcome. Gari mwensi mwatumwa inchuwocha bona na inu. Chuwocha iga. Unde wensi otumwa. Gati wasubu etuma chuwocha iga. Iga nalia kwa babia. Nalia kwa babia. Those who are sent representatives, just welcome. Before ntarayo liyo mheshimiwa walibaga. Thank you mheshimiwa, karibu naende. Wacha bonsi leo mochi mwensi, we want to do a summary. Nalia kwa babia. Biamono, thank you. Whoever was sent, asante sana. In a special way, let me welcome mheshimiwa naende asingagie chiga ngwana jero chinchiyo. The will yomongina from the family, mama alisema watu wasiongea matanga yake, and that's why we want to do as per gogono no mheshimiwa okwana erongoliga abateri nyasaye nabanjete byo boys city otu weterende kwadiga niyo yirenda rubiro ngoligo. Tumusifu Yesu Kristo milele na milele. God is good all the time. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Father Njirumu Katoliki. Gareke mwansokia ilike mise ndakatibu mangana taliko bamange. Njoma eteli eteli ya Mansion Francis. Elia Ebatiso Wilfred. Elia Role Ramonye. Elia Tata Njogi. Dilinkuliera nema amba. Aina ala matetane. Litangani kabisa ntaraji koira ukwana. Na haba taraji ukwana. Nimbwato mugeni ali omonene aso umwana itakiete ali Nyamira omwishimiwa omu MCA intuga aki orupole yao omwana uli arolengwa ta kumuyi usenga kibami bene aro mugeni ali Nyamira omu MCA aso umwana obamu habari kali mwishimiwa angize Central Ward. Mheshimiwa Mwenyanyambi mwanasiri baga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waita byabuli Bwana Yesu asifiwe. Amen. Father mbe manasemisa ankoro kwa Julius Matwere. Kuru Nyamira County. Ase omwana bumonoralire. Elizabeth mwana okoro kwa Leonida. No ali seito sing ngokole memeyo wa MCA. Naende noyo minto Leonida nchukora njende wakwe tena yaja kuli Leonido yo mnariga no nyoro mokyake maukuru nayo mwaguri araje sokoro yane ya nyoka bwangu rende no mwaka naye ni nchukora njo ko imukire gata ko ikaranza ko imukire ga ncho kera ni numwandeta oyo nsokoro yane yona ache sauli ya Leonida no mwakoye na abantu bamitike abonso no balima tinda dio de banga bimuge kyani no je bunabanga na abange batwaru Nyamira kebiri go banyamatuta imokango igase mure imata abande basoka sokire lakini bari mure ma imokango mbawere morote na abande barachira chire kera rende mumaite buno kweli likole na ndi bunatomete ichiro bya munasogo cha bantu baminto tigante bengora Leonido minto pole amangana na bari kirasi abana abana baminu mwenzi amangana na bari kirasi na intungola muri bunagotobera ono ende chona chamba sabira maya na ende mbali ya ninkwali ganelo Leonida ngabono kamangana ya eri oirane na induwanje nenge omonge no minorali mwaka pola so musani okorara lakini ambugi mona obuligo tiyatusabira namaya tingo twara mange kera na tebunga mkwana njari ngaiga lakini naenda no amonyanya nama tenge eke pasa sauti eke na kitokorali yera igombi yamono na wasabira maya. Thank you so much. Yamono mheshimiwa mwenzangu na bogo tena ngoligo chia bali watu mungu nchango tata abancho mwana na abakwani mbiyamole che enkoro karisi omari kuruge koma taiga narenge bosongo nkomnyoko gucha matanga
omwana o Philip Oyaro ulimo maito kurukumongale ongakere Simeon Daigoko enda bwa matanga ose Dennis no musani oe ndete shilingi 500 chirongoli. Alafu aba muraba liba rosti nyumba yo mongina mate na baraba ya shilingi 500 timo mutahimbi yamono mutahimbi yamono achiaba muraleta ga ya engulia denile dawa mura ulio denile dawa mura na nima usenga kiba bintu biamu na yang bebano mo ambiasa libaga ato abake namba nene matura sama ben kora ngo kamuranje kora biamu na selibaga na inche kendi gari wakira family na pole iki mwasili yomuna mana cha Dennis pole mwaka pole naye inche dini kuna bora chinsa chi nyinge na tumwa na mwasene tomo choro kwa kuna esi okenyuli na motainga mana jana asiria maumwabo na inde esi konya tarao mwaseneta nwaka tumiri jigali jagadian gobono nkamotaiya agatwara mayanda manene nware ko barakiri rende sabane chi nyinge onte imba 2000 nge manager 1000 no mwako mwa 1000 echi wazini ko beka kiraji ko ba ko bako asamali tankoro ku Alex oibu avere bworoko ko bosamaru na inchi linkora aro kwalinde ne visio junior na inchi na inkuna ko yero buralia visio senior na aralia visio senior na roya olia na senior ni junior bia mono tigamba ese ngenjo yelibaga. Thank you so much. Asai abaseni mwensi bia mono. Kasoka so bonge mukangake na chikura so bonge mbakanga machikoira akimo wako yakambwa sinini lakini 2027 ngomo rusindo mangana imo kwanjira naba igo bono siasa teya na matanga tuache litangani sokoro pole bali bande tuabekirege kuro tekyo ntumanye tebuna tokoigwa pole sana itangani abana bali bomongina chiango chiane ne chianti chiane na inu na abaruseirie kobi mwarendi ro mongino yobia ande muyamo begeta baibuli na kubwa mono umo ango yane Dennis enchira gwa tenene enchira kwa bangira matangata ama momino tiganya sago seni umuyo temile sana lakini inu mono chitatemeti ama ena agatenena no musafara tare kwenye kutikanga bantu bacho kumubangira nere bwiye kaiga na nifanya kazi. Mungu akubariki matanga ababa abera maya abera manzu esauli y'abana baye babwatobo monande bateraniramo tiganya sagendere kubasisenigo na kubwa mono kuna Dennis yakwa naiga mosire umwako uyo bona nali abaganeti mono gokorera nkolinga umushimo wa monyenye amatemu na asoka abana lakini tiskuru chaito chikola tibu yabune chaitoga lakini nchibwato mochando bune yakiama bundua nebwato mochando monene sana gucakira amache abana bakwenda nyakuri mache nyakuri mate baganyirira amache ibimache bigatonya ancha asari nale tubwatali kiama bunduga ali libagandira ali ya serikali egesima kebe kuororo elinda abana banyora amache batigotsa lichinsago chindoche nakubwa mono buna boniga abasaye baito bali murega eserikali ya leta chigasi cha chinze cheisiko gekora chinze cheiga Kenya gasinchiyo buna boniga Kisii National Polytechnic abana ngoli kwa bale ngo register balenge bali batagete chinze chia warabuni batagete chigasi orro kwa buna abo bakolete chikosi cha magoko no bali batakolete kosi ndi yonse registration ine agendrete itaendelea kwa siku mbili so
siku 2-3. So abana baito gango basaba tole genda ali nabokonyonya nyasaye no hako bangire tabu nagente ki bana mbali go chigotese kali ko ene serikali ko batuma nande ngo chire ko balinda igo ko basaba ndenga mogende nande umweshimiwa watu tebye bintu bune bibuna boniga umweshimiwa itoga abana na ira abana German kurunga ige kenyoronde nayo itogenda no yomo haba msimba etu amabaga mo MC yoito na etu rwanirira amabaga ina twanyora abana baito na into babyo kekenyoroge giroge kegende mutu gusabana baki biamono sesenuwa twatebile pona se family biamono gusabana baki aya sami mo MC njyo kole ganjugo jatata gusabana baki njugo eno mo MC buye kaiga ko le fa eneo bayone alitu ajagete 2013 ya mwana mheshimiwa serikali walitoka jereto kwa na nyango ya ondela utaka jereto kwa na kutoka jerete maleta Samuel ngor yo nyange nyande si tumbo baraji amba na manyanya mungu nurae tankora betumanya niroka yaye eso ga tumuswati minto swati minto na nche romana na ronki ni franje ngwata hiyo ya mwana ngwati hata eno mheshimiwa lengo baraje 2013 to 2017 fada mbi ya mwana asoko randia buya oyo tarua iga na gento gwa kwana igoro yaye mufade wo mwanjete sana kai na eme no gware ngabo kore mufade wo mwanjete sana ekera ko randi ko yuna imoka yani okorandi buya wade bya bantu ekene giyoka kuliko enda isiko ane wakwende Biblia wanyora mangana ino garaki wali itanga nare tire pole yane abeni goja se ba mwabo mwako minto king ne familia yao ne familia mukwaingimo obwa mwabo bo boleiga mongina baba mura no mugaka tata kimanga yo barabamo jedingi dia muno mo MCA ona aja muno yomo we family ya ino mugaka veterinary omongina ne Paulina no yo mwababa mara nanje ko muna omoko ino ba mwabo ino inka igande nonda igo pole sana sokusiri omongina pole sana sokusiri omongina igo bo iri omomolo kino banene tali amangana bo MCA ngeno yo mobo we family abana boyo minto king naba moge abo yo ndaba mogendi naba veterinary no moga kombune ngeno yo mobo we family mongi none ne kasini yino ingiche asamangana abeire kenyoreke bantu baito bakuri no gokoko wachire musiabano munabona mongi nondali katetro igaji ko nyumba oirira bane school oli marima iwa kanso koraki huko abantu genda pimwa onyembo saigo genda koraki pimwa wodi ede Kisi Central nimbo ade milioni sana nemo wiki egoja moja ali abisiane mbaye fasari ya bana bawujagera form 2 baka form 4 moiwete ko form 2 bakara na babwata abana TVET njikoreki njiro tudate go ikaranza torore usento nyore besanke tweteriwe kurwa se fasari toira abana baito driving na ndo bakigwe konyera elinde barore use mbanyore kigasi ayandaya ndibiri ko nyairanira ayana yagoja ekero tutabu atia makomu munaya tutabu atia makomu na ayaki amagundu na rete tangia omoye lita elfu10 na ile ga na beka lita elfu10 na ile tangite yo kiama bundu sekende teyo ntegerere etangi ona neta kiama bundu kirita kiru komi amajanyi amatera igakwerende yaitonya kuli ekonlota yakire amaje inkorosi wale wiki goja abantu banyora amaje banyu ayandi diganje nyakwanere aseto bwata omukutano bwe chief
ebintu tutagetoka kisiisa Central Ward ebintu ebikora gukwanwa tikabiro bino gukwanwa njira itabira ni ngambi ya mono igonda ira ali assembly tindi gukora gasi kanya sawa basini byamo fata bono njura apa ekitoro watembaro gawaja koboka bakonyara kisi Central igonya sana digaba seseni jiweza jiane ugakora injugo ikiri buisa teji weko muko mangana na mange wanasiasa tu watu monwe sokari boko beko boke go ikara nayo ukobikera wanda kirwe ekiza tugenda kule sukari oba muna bali bakole meke bule tata baire bagaje baba buya baire kirwe ekibere baire kirwe ekibere jigwa kiri mwate arabuya wanda ni kirwe bugere ukiyabo na bali nko bahande ote wata yana munyu bawe kwere nda sote na ino njwanga baba moyi na ino nju moyi kiri bugere ejini sama tumbo na rustari account indali musahara fa yana ino kiri bugere okati tanju woyi yabese mutiera mabuta no mufata mufata na inu muri mere pigi yeli tiganya saba sese na ya wakira na ye kiao na ye kiao mera kweli gari alo senga na ye kiao ya mono sana tiganya saba sese ni omongina bamu abo tigatora aye bamu abo aye mwana muya mono tiganya saba sese neba koiraneri abasani bane baime mono batenene tena inche ebyombe imoro togotumia igo bire ebya Ketembe Church of God siochi igere maega ya ofisi ya guardian asinga kalere meremo igo batenene tena inche baganda don't hire a system yo wakale gasia samatanga wacha tunakusaidia mukirudi ambia bishop nimeshukuru. They are my cousins banka bali mwambo atiseti ko banga amatanga yo mongina mwarenge gocha twa kwe bicharende toire mama to mogachi home cousins naende tugokoro mo roberi oyo marogoba tomerane tukwane enganagete The Cowboys Kindabeba inuna bantaba ya chikasi na kwa baiga murujinga mbiya barega nande bara bantaba ya tokura nande basiko cha sumubere tubuguriri ukatuchite Raisigo. Thank you, God bless you. Tusimame kila mmoja. Tusimame kila mmoja. Nashukuru kila mmoja kwa niaba yangu na kwa niaba ya parokia kupitia kwa Vika Generali Baba Baroko wa Kisii Cathedral alitoa rambirambi yake kuja kwa familia. Na tutasidi kuombea familia wasidi kuishi kwa umoja na amani wakati wote. Nyasaba sini, nyasaba lende. Okonyo wetu na asiri tari omonguru, oyo tonge teguru na ense. Omonguru abe na inwe. Leo tunamsindikiza huyu mama kuelekea kaburini mahali ambako atakaa mpaka utakapo rejesha utukufu wako. Baba twakuomba uzidi kumwangalia na zaidi umjalie heri ya milele mbinguni pamoja na wateule wako.
Angalieni hawa watumishi wako na waamini wako ambao walijumuika kwa safari yake ya mwisho kutoka ulimwengu huu. Tukumu Mwenyezi Mungu wabariki wanapoelejea makwao, uondolee changamoto barabarani ili wazidi kushukuru kwa yote na hata zaidi wafike salama salimini kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tuwe Mungu ni saba sini na balende Tata na Mwana na Mtakatifu. Togana na Kristo. Sasa chibana wote tukubuliga.